أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب أعصكه من تنكويني نعماما ننجريري ما أغطاو دنجرانو أرو أقول لقو o kuyindeno qantande kemo kata o ustazu aro o sirhi abubakar haidara wa kuyini mosirina mama are kagumo wisuko homanten kuyini kennanga hale kuyini mutno kata madan kulbali wa kuyini mosirina mama kennanga hale mahamibun bajegi wa kuyini mosiri muhammad lamin sillah wa suko homanten kuyini aro ternganda na nyugo manda ya arma allimnenda akhirse o kuyino kata suko homantenga wala lakike woni dangita inshallah wala nokube worna otuno nan dangita inshallah o maremu wala lakike on yara wala nokube ora ko nanti allah harenda sahabanun suko mante ara qirni qanen jonko ya nanti seresu an silama onta suruno alliman ka onta suruno maganta na hijre nan da madina kenya silama on sharti way wala ko nanti sirhan hana bega hijre gilis sahaba nundi wodni kenda abu salma wala ko nanti ho dambe sabiquna wakitenari hijra nyanganu sabiquna serbe nuga samina hijre sirhan hana nu benuga hijre ken sirhan hana ken abu salma ya radiyallahu anhu wala ken qisan sawu awatarun kama ken nanga halle serbe ga toki kenga ken akagume Salma wala ken kana qisan sawa tarungama Salma ga hijra nyan nan diga mobe wala ko nanti aro hokatime ken ko tanay amaslama ka ahora unti mante kenya ma wodi ganda Usman bin Abi Talha kenya na anyu men kanel yara nan yate Madina khibar be ga dangi kendi ora ken su ko manten saw a tarungama ma Usman bin Abi Talha me khibare wala ken saw a taron kamara ga lagal mobe ara ga to gajange beri kine ajnadin gajange ora ko inanti allah ra warja seren purawa kine na ghazwatu ajnadin a seren purawo ken gajange bo ken nangi halesa hijra ki qoni iwa killen kama aw kama nandiga iwa hijran killen kama aw kama nandiga ora ko inanti abu salma dangi halle sere hilani bega tokai kengra hijranya wadni kenda amir bin rabi'a radiyallahu anhu sayyidina amir bin rabi'a akenya na hijranya abu salma qalenda ngi halle akendi kagumenya na hijranya dome wadni kenda layla bintu abi haysama radiyallahu anha aken ay kunya na hijranya amir bin rabi'a aro akagume layla bintu abi haysama yukunya na hijranya nan toki abu salma kembirana kebegani kui hijrani nyangam kusoro siki kwanto kusoro hili kwanto kumekeni abu salma aro amir bin rabi'a himenu wa toki kong hanai kenni abdullah bin jahs radiyallahu anhu aro i akhi wo kenni abdu bin jahs i akhi wo wadni kenda abdu bun jahas abdullah bun jahas aro abdu bun jahas ikuni ikuren swa ka humante nangir na hijira nya dome iri kan mumen su ka humante tar ugumunda koy mobe
igra hijranya ma ika laqendere hijra igra hijranya ika laqendere na sawabunya har serbani mato kandi isuko mantenda hijranya bo serebe nugara hijranya kingani Abdullah ibn Jahasi ari akhi ken Abd ibn Jahasiya iri ya kundire mu nan kaw karngon kutunga kembrenga kebe gani Abd ibn Jahas ke wa ken qali Abu Ahmad aya ken khana da hijranya rabate wodni kenda Far'atu bintu Abi Sufyan ken ya Abd ibn Jahas ke kagumenga bo Abd ibn Jahas ke amma wadni kenda Umaymatu bintu Abdul Muttalib le nyaaranya ni akem mai wadni kenda Umaymatu bintu Abdul Muttalib kembere ngay kundi koren sukko homante nyana hijranya sere sumato hijrain palle sere sumato kandi kenya sabuna tago gumul la khinkati i wonum tonwa kina ni Abdullah ibn Jahasi aro Abd ibn Jahas ikore himeno gara hijranya dubate targumu laqenkatu i wonun to bo kembira ayu manum pay howari wati kenda Bukashat ibn Mihsan radiyallahu anhu akemo Abdullah ibn Jahas koreni aro Shuja'u ibn Wahab aken qahanawari aro Uqbatu ibn Wahab aro Humaira ken qahanawari aro Munqiz bin Nubata aken qahanawo Abdullah ibn Jahas koren aro Sa'id bin Ruqais radiyallahu anhu aro Muhriz bin Nadla aken qahanawari aro Yazid bin Ruqaysha aro Qais bin Ja'bir radiyallahu anhu aken qahanawari Qais bin Ja'bir aro Amr bin Mihsan aro Malik bin Amr radiyallahu anhu aro Safwan bin Amr aro Saqif bin Amr aro Rabi'a bin Aqsam aro Az-Zubair bin Ubaid aro Tamam bin Ubaid aro Arbad bin Saqbara aro Muhammad bin Abdullah bin Jahas bo kuni yugumanu benu gara hijranya tar hugumul laqinga kati itonuma keni iyuguma bo yare manu kahana tar hugumul laqin kati kun kahana tonuma himenu gara hijranya Abdullah bin Jahas aro akhi Ahmad bin Jahas koreni yare manu howari wati kenda Zainab bintu Jahas ke hijranya halle Allah haren wani aken mundu Zaid bin Harsara bo yawoke awuci ne yana kennan ga halle Allah yimel lamure ken woni wuru Zaid bin Harsa kama wani yarake wara agana yarake wara watibe Allah haren ne mano kisinga kama awrno tayina kahu ikagumwa katakani wara ken wani katikenga insha Allah ken Zainab bintu Jahas aken yimo Abdullah bin Jahas koreni himen wara hijranya dome aro Habib bintu Jahas aken kanawari Habib bintu Jahas aro Juzamatu bintu Jandal aro Qais bintu Mihsan aro Habib bintu Sumama aro Aminatu bintu Ruqaysh aro Saqbara bintu Tamim donc ku yagaru aro Hamunatu bintu Jahas donc yagaru benu gara hijranya Abdullah ibn Jahas ari akhi Ahmad Abu Ahmad kun koreni
tarugum ngara himbeno toron kita nako kenni kui kembrenga ikam komplens yana hijra nya dome ikam komplens ra hijra nya dome tarugum nda sabati nanti inya halena hijra nya ikalla kendere na sababunya har sirbane makite kandi himbe gawo tawunu kandi na sababunya suka mandenda hijra nya suka mandenda hijra nya nandigaro Allah ri farembati Madina bo kennan hale kotai goy kahiri nyungu musiki akota nai Abbasi kenyi dubate kahir nu soro hili don Abbasi ni dubate kenyi isro sikania kun soro sikina kangai Abbas bin Abdul Muttalib aro Utbat bin Rabi'a aro Abu Jahali kotai ni to dome iwo kama nandigaro Makka kamumbanginga ala Makka kamumbangi dongo ni to kama nandigano iri dangi banu jahasin ko unka iri dangi noa irani laqen taranteni har sirbanin takani isuko amadinda hijranya iga sigina kake hay imiri lato kenno kusui honyuri ti Utbat bin Rabi'a aken kusagra suge go saundi kenno koy arqan suge saundi ati ka adalo dala kandalo dala a kota woni durawo koy ati ka adalo dala ka sui adalo dala kota woni durawo kemra ati ange matu nandi bani jahasingo ika adurawo har sirbanin tari ikawago mosiri pasa ati ti kampai taya mo kota ma wana kita na sawabunya ikunda ke jade masiba khore ke kota na sawabunya hijra sigira bego hijra ngar baraji bego Allah ma untakentu ke kota aranyu untakentu kembrenga kebe na Abu Jahali ya kende qaneto ala basra ati ala bas ti akhi walleme kin hagra ke kinyo de akhi walleme Muhammad kin hagra ke kinyo anya sawabu no jaman sankindi anya sababu ya na o kutuba kame rajira gindi gabe koni ala basra ke kota ala bas khoni ke majabe ala bas majabu kini ke kota na kembrena idan kage me ke kota na ikunyi ke jatene masibanye na sawabunya na mbu nan kanto kan komplensum mbu na hijira na kandurondo ke jatene masiba khore na sawabunya hijira sigira begawa Allah ma ke kota na yun taketu kembrena ku idan ke more ala khora bas jiragi mosiri ala bas ma ajabi botar ugum da sabati ni ku sorbenu hay iga hijre kengani Abu Salma aro Amir bin Rabi'a ara ayaqi akagume kengani Laylay bintu Abi Haysama nankahu Abdullah bin Jasi ari akhi Abu Ahmad kengani Abd bin Jasiya ari kore kono haygra itonun godi mobe kemere sukka humante idga yanka kore idga yanka lansari wari ijati nya keni jati hananga salama woni Madina itlemu ken woti kenda Mubashir bin Abdul Munzir Mubashir bin Abdul Munzir kemre ga udiya yanka kere akenyi Qubaya Madina rorake no ko woni Quba aken kanyi noy kemre ga kusuko mantendiga yanka kenyari kengani Mubashir bin Abdul Munzir kusuko mantendiga yanka kere kembra tarugu mu akenya hijra nga dangi hijra nga jope serunga da yanka ser hana beri ma jamango gabono kembra nga kenni ke woy kenni lansari wo ke Sayyidina Mubashir bin Abdul Munzir ora ko inanti anyi Quba no kunyi akka anyi Quba no kunyi qawba qabla beri Abubakar banu Amir bin Auf abaga kun qabla nyari banu Amir bin Auf ogani kamana qabla nun jate serbe nugara bayanya Allah harenda aqabatu sanike
onyu kamani qabla nun jate banu amir ibn auf ora kenkati ken qabla tonga na sabunya ken seri dantanu yari himmenu gara bayanya Allah harenda lailatul aqaba kembrenga banu amr ibn auf mubashir aqabla bakanoi abaga ken qabla yari ka ayme tonya ni mubashir bun abdul munzir aka kenyo quba kembrenga kenya ni jati hana jati hanabe jati hanabe muhajir na nga dia yankaya na jamanga bondi dongu tarugum na kenya saha na kenya jati hana kembrenga kebe gani hijira nga serun tora yo hijira ne banbane hilo banbane hilo kasrebe no koniga samina hijire tarugum ngare tonun kita kenni kwai asir hana kenni abu salma aro amir bun rabia ari yaqi layla aro abdullah bun jahas ari akhi abdu bun jahas kahunu i kuren kutenga komo gara kunto onun ko mowe kenna ngi halansa serungari hijire banbane hilo banbane hilo ma jamango gobono bo kenna ngi halle soro siki wono kulli iqanin kinime nanti una hijira nyaddome kun soro siki kenni korokoi kembrenga iri qanin kinime nan kuyo koni nanti ndiga meino kembrenga on hijira dome ira wati goko nanti besuna meino kengati serebe ga makin o maram soro siki begara i hijira nyaddome ken sere hana ken Umar bun Khattab aro Ayash bun Rabia Ayash bun Abi Rabia aro Hisham bun Wa'il Hisham ke Hisham bihai Hisham bun As bun Wa'il don we gemari na nukuyo koi nanti isundiga meino kenno wadi kenda tanadib yiti model wanyino kembrenga igemari nanti isuka mantena ndiga meino na wati woko kenga ati na dangi na isira sumari kenga ko eni nanti kenga manen fitne kema kilekita kembere gemari bo Allah ranya yilenga kare kebe gani Hisham bun As bun Wa'il akenda ferenya nanti obaka nanti wara kenno koy iga gemu no khobe nanto ndiga meino bo Allah ranya ibu aken kallen sera ila kelliga nara kenta kasonga akema kile kitanambu kebe gani Ayash bun Rabia Ayash bun Abi Rabia akenda kile kita aken feren suro amma aken meki nambu ya gemu no khoberi kingani at-tanadib aken digano bokele yani Umar bun Khattab al-Faruq akenti ike khoni igenta fuku nambure ike yani baka ike sarna na sawabunya hijra ni tongi dongu kelanta fuku don akenti ike khoni igenta fuku kembrenga kengani ihijiranya na ari mon surondi ni ganyo kunjongia kembrenga nandiga alkawa munumunu tanyeru kennanga hale adiya tere safaru marwa na agatla kensui arai kahiri nyumumu isuka manten sabatin temo alkawa sirahundi kembrenga re kanne to kahir nukura ati ati kahirin ya laqingan nyangeni sa ati kahirin ya laqingan nyangeni ati kota ku ya laqu kota warni alla warni ku ya laqu sullu gondi alla warni ku ya laqu sullu gondi alake koni wakati be akite nanti aywa ike koni ike hani hijire iwodi gana Madina iworaro alla farembate dongu serebe gane munda ansa undenga wandui ango munanya kunna lo furjandi kembrenga annan to kidi bate
ara no koy gire go maka bura khengara ken koy nanti e hani diga tawno serebe sawndenga widui ken kamne nan diga ken nyinno kemra arkesu ko ne kahir nu kura yo kamana hay aga tlawat be ari nyogo men kanen turumbu na nyogo men girni nan diga aga no kube koni nanti wodi na tawno na serebe sawndenga widui ani nyino donga diga tawno mawuce ma ya garan wucen su sire suma diga tar hugum da sabati nanti sire suma diga rai paske umar gani sire be iwatu kemre sire suma to kirabate kemre nga diga aya garan ngatinga kin sire ga mari agirna diga iga gemu no khobere kingani atanadibu ya tanadibu no kingani yiti modeli be wono wotni yite kira tanadibu kingan gaban no khobe igemu nan to diga menoy kemre umar diga adiga ayash bun abi rabi adiga kenyi ikanino kembra kebe yana hisham bun as bun wail dongu akem fitne akem makilekita ya gemu wati beri kenga time nayi kemari ira tunanti kem fitine akem makilekita kembra nga isro hilli iri mo srondi na kilelga e diga nan diga migo kene madina kembra ga kem madina e banu amr bin auf idiya yanka kundi qomi hijra israhanan bin ga hijre kunga da yankiri mobe ke madina raqina quba dongu umaru aro ayash idiya yanka kundi igadiya yanka kundi watibe bo kebe gani makan ngonga abu jahal bin hisham aro al haris bin hisham ikum pawatu ne remene ayashia yukusro hili i hawa tune remene ayashia kembrenga iya renga fui ayasia igama ayasi wari kembra imenu dankanawo nanti angra wari ayas koni gama wari kinga ko ni nanti adiga madina kenno qusui iri monsron kinani abu jahal bin hisham fir'aun hazihi al umma kemantonu fir'auna aro al haris bin hisham iri monsroni na madina kileliga idiana liga mi go kene madina birambe iga ke madina ira ayashi no kumundu magorni igorna tunantawo banu amr bin auf nanti ayasi wo ayang karanno ya jetigirani noy ira kento watbe idigano kembre ma igo ayasi walla iyare ira ayasi wari yare ira tunanti e kum pangaran ta ayasi sagandini na sabu nyaro serebe go dome ken umar ya al faruq aro kenyo dome dongo kullan ta sagandini ti hanga hilakari dongo mina planka hu iduma boyqa ando serengane mekama e no khube go zuena kama jukube go zuena kama kento kenno kusui abu jahali aken kusati ayasi dangane pasara tunande ayasi asara mampina qorama mosil dongo ara kama dikellinai ati ayasi dangan ati okubu maka nali madina ori dambate ka ori mempiti hoyi amma ansara make kenya hine lori na sawunya ansara manda takenya utu takebe akotengani kenta ken kangai arata kemutu nanti ikenta iyon kulanda warna qari ayon kula hinten jasi ndeno komi turunde ati inta iyon kulan tulu inta peini maganta iya ngana saranki igana ngari iya kenna ngi hale abuna sigi kenye ati inta musrahunga ma igana ngari iya ara kenta kenyautu kembre ogu khoni bugu nani aw sigi kenga ayon kula hinten jasi nde kembre nga ahine nya lori kenya sawabuni ogar dambate a kega ko diameke azwe ayasi kama diameke ro ayasiri yero ayasi go sene Umar al-Faruq radiyallahu anhu Umar ti ayasi dangan ati kunate Allah ki hay ferenye ira fere be utan kanema ki hay ferenye ira fere be utan kanema ma dunge sagene dubate few i hayra kebe koni ken qora hakarina maga kengo mowe nanti seren sigi kenga nanti ntarno sirawa aro ni yonkulan jasi ndengara nanti ntar dawar ira himbe ko tunghe ka hara na ya tungwa kembrenga
amma ga sigi kenga nanti indi yongulan tulu interno sirahunga ati kenga na dumba ya orno sirahunga wa ni yongulan jagasi ntengara nanti inta tulu inta penyi kembra na dunya ngana ra yongulan na qimo siri orno sirahuni aw yongulan tulu aw yongulan dawar Umar ti ayas dengan ma dunya sagane rubate de ameke woni azwe ayas kama to ni munu ayas tarongre nandi ke ma kenda takenya utu nanti wasiki kenga intaron sirahunga iyon kula inten khana inta dawar inta tulu ma iya ngana sagi dongo takeke agir sabuni miken liga maka manya ngana sagiya kembera diameke azya kama Umar khoni wudi du khoto mosu nanti ayas dengan kiya ferenya re ira fere be utan kadam ma dunga sagini kembera ayas ti Umar tike woni imma gara takebe utu yo munana ya takeke yo munana liga akuna yankoso parce que magani wari aga na rusrahunga aga ni ngulanda wari ina saginali ken su dangale ken na buru gono iri na buru gono to maka dongu yo munda igana sagiro kungo ni dia Umar te ayas dangan ma sagi ke hay fere na buru pimbe gani anyi mawati ngen na buru ngabeni Umar te ayas dangan tawat nan diken na buru ngabeni dongu iwi na buru tagani hiloi na tagani ngene amma sage maka khalega nya hekendi kitra ho hayma wa suka manten tagani hiloi na bane ngene ana sage ke tono Umar khoni du qoto mosu Abu Jahal na qar aro al harsi kun ga kuma du qoto wotna ayas dangani an rawaro ko Abu Makka na lima Madina asara latini girun killu nyani atere kilen qoteni an rawaro gara kensu muyi katibe go oran na Kenya ni amma ke hinenya lori Kenya sabu no gari de amike woni ro ayasi kema ayasi do Umar dangani nge woni mo sagene nge hanke sage nya kama birambe magana ro sirahunga ayengula indengana dawari mo sagene nali Umar wala tunanta hanke sage kama Umar ta dangani aywa anganta sorono sage ngone halle anyo meke kento wayre anni nge nyo meke ndiga na sawe nge nyo meke kentaw antaw dongu kenna nge halanga na sage angana sedu nyo meke kama ma yankare ma dunge yangala baga nyo meke kama alla gana ya hitana gana bugari himbe ge tan sagwe kembira na sage ti nyo meke atana li katana nan ta kitana kembira ala yas ara Umar nyo meke koni ara kelliga adunge ke ngara Umar nyo meke liga kembira Abu Jahal Firaun hazil umma aro al Hars bin Hisham aro Ayas bin Abi Rabia ke ta isro sigi isagu mer nan sage kenna yo ke imam Madina ka inne nen katara kembira usage Umar ko ne rahimbe karana qotoni Umar ti ama dunge yang kana baga nyome ke kamare anto nyome ke kama keta hitana gana bugari ana wuru nan sage kembira yo ni sage sa yo kuma na masala limunya yo kuma masala ngare na ya qomi ho ganda tare yo kuma na masala ngaro Ayas bade na ya qomi ho ganda tare ma ito keri me wo uchi late terne brambe uchenga lato kembira ala Ayas Abu Jahal te Ayas dangan ti te qomi ogu sroila hay nyomen kama angin qabane hay anyo men kama don ogu nyome ke ara isai na nya khoma ga tambia aw munana tambi kembere nga ngewa owa munama serbani yang kanan kahankenga kembere honne nga ya ana sedu nyome bana kanai kembere nga ala yasiti ati kemito hobre serbani yang kana likaike kenya wati be Abu Jahal kusaga dombi baka nyomen kama keta na lisetu Ayas halle inyomen kama kembere nga as aga sedu bani kenno kusui akusaga Ayas nyonto na kenni baka nyome ke kama agara nyonto na kena kusandi al Haris dengan Ibn Hisham ati kenna ngani ti lindema wana siti kenno kusui ira Ayas ira na siti na kotoni ala Ayasiti te khamain jamba o magem keri kembere ateli jambanya noa uma jawi me kenno kusira siti na kotoni na siti ko koli na setu ni nyomen kama na nyomen girni nan gatai ala Yasir kanjo katibe ga wire mena anna kanjo tikinga umadumi edi foki uran sagya itoke mori migari tindo makai brambe ga tindo makai sa keta yangira sitina kotoni mowe ira hobu yetu kacina keta na to akkanni ira kacina to akkanni ara kitu
qomi serengana komen qobono angana anga wanya mobe la kaje to akite ngara kanne na yetu nyomenga aw kamana nguro nyomen palle keta yero no makka khibaran sanki makka no nanti abu jahali aro al harisi idaro ayas batin madina ira aw kamana li a serumbu na hay na sawnya yero no makka iga yero no wati be kinge muti kinjiga ngati zawalu ngati age muti kinye kembela serumbu do bolonton wa yo kamana ala ayas sit ndempai kaje nga kanara kite nyomo kamana khidi kema abu jahal kano kamana kaneto aywa besuna ke warde o hayra kebenya o qawiyenga dungu besuna kemenya e qawyunga ina islamu ya khalite qawyu kembira to hayra kebenya o qawiyenga dungu amun ndemo besuna kenya e qawyunga paso ku diare ma madina na sagandi o hayra perwun koy gelikenga ya arani muhajir nanu serebeno wo munana mpijire arani ira himeno ya uru tambini uru pini kembira gelikenga kira hokai hijra serbe wo hijra de mafuqe qote kembale hijra on qote gila abu jahali ro kiganya ira hokkahu islamin ko tigitenga na hokkahu inyan kankatenga kembira kebe gani ayasiya idiyaron kombe ni na manjala wala tanga kombe la kan so ndan tla manjala wala tanga kebe gani hisham ya bun as bun wail na sawunya akema kile kita gili impanam ila ken kanaron kombe ni nara kan daga na manjala wala tanga iwo kombe la kan daga de manjala on kana itanga kembere iwo kombe la kan daga de manjala on kana itanga kembere kebe hay Omar ira garo Makka bira kebe Abu Jahali yo hono kamana dambu al-Harsi yo kamana Ayash bin Rabia yo kamana dambu Ayash bin Abi Rabia yo kamana dambu yo kamana hono kama katu idara khandere na aka parlement inka hay ken Hisham bin As bin Wailiya kenay Umaru ra'idu qutum monsuri porque amadunya sagnero Abu Jahal badi parce que il fait que Umar ratu ka kebe ganin la kuto ken ruwa kama ken sabun tarhu gumunti ati la yughni hazarun min qadar la yughni hazarun min qadar ati du tangaye kellan tan la kuton kabana du tangaye kellan tan la kuton kabana kembele Umar rudu kuto mosu kala kuto ken ruwa kama kembele nga iri soro hili rakentere ira wuci gawenya na makata hijire ne iro ke akoto Allah harin kama musil ma qur'ana ayo wono kelli yanka ni to kella ta gairi ken qur'ana aya na kangai a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ti komo benu ga darankara idu kama dongu te kama agi ken qoso Allah hineni ken qur'ana aya yanka kinga yanka wati be aro serbe ga yinka mana hijira do me ken Umaru ya al-Faruq Umaru ti ikene kitenya ke qur'ana aya saha letreni na kini sirei ande yakin Ayas bin Abi Rabia birambe ala Ayas bin Abi Rabia lemne ke ga nyira letren kinai kenna yi awo dingira be woti kena zituwa arayi ata onde wono zituwa keni dingira o hawa Adam alayhi salam iga yankabaga arjana kemira kenyankara kengemu hindi mu yankoten kama mu yankote be hindi ayankara ngemu noy donga rawti tanga na buma hindi nalima maka ke dingira be woti zituwa makenno khoy aga ken irana ga taw ni ito humbu itani ni tumembuni kembra kenno kwa note zitwa donc adiga Ayas bin Abi Rabia adiga ata onde yinoi kembra lettre ikine ara qara lettre qara Qur'an aya ke ara qara na qarani magata famu amma na kanga Allah nyini na kangai magata ken famu maimo Allah nyaga na te Allah na aya ke la nyinin koya ma Allah ri afami Allah ken sere asonomini ara famu nanti ikumbe no hay Makka iga makata hijira ne
ken kota ken hibur burai parce que salama on qaida woni an ma hijre nan ya madina an po ho ndargen an sallen targen an sumen targen an nahilan salle an po ho ndargen man hijre nan ya madina kembere ay kumbe no hay darurandi aya ke yanka ikunyar nanti ikun ta khentari donc junumu yana ka junumu de hisu Allah wi kun kalenya hana na sababunya ikun kaleni fitna yere riga ni raqinya tare kasrebe no ga tawu ne darurantiya iga maduni hijire ne donc kun ta aya ke ma yanka kun kanema aya yanka ser daruran to ku ya kanema kembere ara famu nanti jayi kumba himbere hiburbure na ka Allah wo ajrumu nya hanira na sawunya ndi du kitere kembere to ke mori ora ko nanti akbare ke azu Allah harin kama mosiri malagaru kotai Allah harin ta untengo isahaban do mena are kaneto tiyeli koni kedde manati ayasu ya aro hisham ayasu hisham kunga digedde manan ni bu kiteri na litiya madina ara ke koni sahabanu da kiganya bane sahaba qorqorai wono ken usa girnan sigin nan dike kenni koy kenni al walidu bunil walidu walid bunil walidu kenni walid bun mughirata kelle nyugoy wani Khalid ibn Walid gira nyugoyni al Walid ibn Walid akenya ngirna sigi nande Allah harenda tikiraw ikiraw ray bu kiteri kenno ko sui ari ga nyoke ikahamutu ni setu ho inyogo men nakemutu kemirenga Allah harna duwa nyara diga aga diga ara ira murondi himbe gawo serega ntatu no mowe magonu makka noni birambe agaro makka noni aw to mek na aqwara mun hon aga na serebe wara ga maskama aqwara mun no amma nanti himenu la tan den ken ayasi buna bira biaro hisham kemrenga kun aqwara ngine hon ma la garu ko ta ari yare wari yigande ngama ala kenya aratin a kente ntiya alla ko mi yare telange ndi gana mina yare keti tira sorohi libera kenta ga doro mbaydi na yigande ngin kunyi ken ayasi ar hisham ya ken qarani ken yimana ken lime qaywo no ko ya may gari no kutu ken no kusare yonkulan ko mi yare ke diga dongo ato yare ke ndallato auto yare ke suini anda daro bangi be awra de honne pour que yare na matu nanti wori halle kemira magara yare ke digarantu ala wari yare keri kombe goy ala laqen katu ira laqen wi kemira ala yanen gine asagi marani kombe ke tagantiyan yi na kobingilo de qabili maya bilmay kombe ke na sawabunya serebe no hay kaso kere kina ayasru hisham ya onyi kombe keri menangela gonya yi etang pour que o ma kata kobingutu qabili maya kembirenga kebe gani al Walid ibn Walid ya radiyallahu anhu kelli aratono mawronga qaso wati bara gire wo mundu na kobi ke wutu kobi gili ga rudo qodo mago kobi ke wutu ara kobi ke wutu wati be adombi seruku kama kena ayasiro hisham ya adombu kama kembirenga nidu koya ari du koira tu kembirenga ara gire ga saundi na miranjala wonga gire ga kama ne ka hanya na katu mago jela wonu kutunu Allah ra dema mago jela wonu kutunu bagi tang ari kitu kembirenga ida medema na kobi ke dende mego kobi ke wutu kembirenga koyi mutu wati be are riga tiki tenga na mbuti ya maka uronde kembirenga anyu ngomentu sindenga inokowe kembirenga al ayasi ar hisham ari surohi li setu ni nyomen kama kembirenga na nyomen girndi akenyi mera nyomen kaneliga nandiga tiya magora tiya madina kayirero agora tiya kembirenga na to kamnan tere atalo nan kenu ma kiten no kuyo go jogini akitin dorome no kuyo jogi kinga ya wati be ati arasugen sauni kinno kuso ati kitin dorome kira tange mbitu hoho imanda kitin dorome tika horebe haiga buanga ti horeke mabu ho sawra manda alla kille horeke bu alla kille kibara kengo ari do qodo magora ti madina na ni kitelo alla harengiteni alla harenya ali tay mosiri na duwa nyara wa ikun ala ayashi aro hisham kembirenga ikumpi jira monya kemwari fitna mpalle alla rudema ya alla hare ndigan kaninga nandi koni ide manatiya alla qara Walid ibn Walid kenda alla hare ndigan kanin jabe nandi kirawo wa kenya sababu ni bu kiteri na litiya madina yukun soro ile hijira mo kempai kemwari
wa Israel khana diga kane gajamu benu woni ay Israel soni sedin purawon kita Allah honnan sirawon kamati sedin purawon gajamu woni so sedin purawon gajambane kembirenga ikun nkabare nike kennan halle hijran kabare sahaba qore wo khanono akem hijran kabare tarhu gumu makure ken sahaba na kangai yotini Suhaib bin Sinan ar-Rumi Suhaib bin Sinan ar-Rumi aken khana ra hijranya aken hijra kema fawsare na sawabunya aken mukai maka anyi mukai maka don aken pawanganyi meni Italy kadan kare ya ma Italy kaftali woti no gobera Rome agen pawangani noi kembrenga sababu nda kiani maka kinani koma on sababunga honora ko ina de gole ale ma on sababu kina kiya maka ari goli maka mago hokitana qajati go kenyi Abdullah ibn Jud'an Allah hare ngarnta on joparu ora ken katai ken Abdullah ibn Jud'an himenu gara mengalenya ira mengalenya serbe kara ken Abdullah ibn Jud'an wadi himbra hiliful fudul ora ken qisan saw atarongam kemrenga kebegana Suhaib bin Sinan ar-Rumi aken jati woni Abdullah ibn Jud'an ma Allah ranya kelli fati kebegani Suhaib bin Sinan ar-Rumi keta ar golli maka ma woni hokita awoni commerçant ko na brengita mosri kemrenga salama won kibarenga giri kenan ya maka ba Allah ranya assalamu alaikum to kiro Allah ran mate ne manu kisa kama birambe hijran kibaran ka hana ga giri kemrenga ari wajibi islamin suka humanden kama an salama on ta suruno man hijre nan ga Madina kengarinya salama on shartinga watibe kemra khanari mon suroni to hijre ne nan ga Madina bo Allah ranya namima yo diga atalloni Abu Jahal nura kemre giri na kena ya mabu dewe men noni nyorari kembira Abu Jahali girna sa kamana digamburun kara nanti anke li o debe kere ankiti duro nyali maka ho mayama ali nabre munu mango nabre kitana kedangara nabre kita watibe antla nan tokiro oyo ke bate kenani Muhammadu an tokira bate ke ho maya basia kenanga halangara nabre be mundo debe na onra kenka kinai awni keno gaja Abu Jahali digambur gawgawe kara na logo mosri kiganya Shuaib bin Sinan ar-Rumi asiginte abutu ati angem pay kaman ingel logo mobe nenge jati wo Abdullah ibn Jud'an nda go bileri amma kata ke logo tawo nyaninge am pay kaman logo mobe nan tinge jati wo mo birene kingan Abdullah ibn Jud'an amma kata ke logo tawo nyaningari kiga ko watwe Abu Jahal ti telan ku memati ngarnta on hillaywa angana bu yere ngarnta on ngarnta tanari anjati wa Abdullah ibn Jud'an ken ya ken ngarnta or don an kanan tara ka hay ken ngarnta wa an kanan dia ka hay ken no qusui Suhaib bin Sinan ar-Rumi are qaneto ati ati ikiro Abdullah ibn Jud'an tunda me wali la rakota ken ngarnta wa ambe kemana kebe khabarango ikiro Abdullah ibn Jud'an tamme wali na sabunya Allah harenda arjana lahiru mutu ikira nan dike wona arjana bo Abdullah ibn Jud'an ka kello no yimbe yari kembira ken sawro ndamme wali kiya ko bana Abu Jahal butu nan girnan sa kama ati saruna nan kule ati saruna an gundo mina kemme warwa Quraysh nun ser kananke kembira kenya warno yimbe ni kebe yani komenga akome yugo ken warno arjana tel ken on hakara ne kamo Quraysh nun nyuma nge ser kananke kenna lo yimbe ni ikome yugo kenna lo arjana tel ken on hakara ndwa kebe na Abu Jahal kule akoma ke diga muko ni kembere kebe ni Abu Jahal tu nariga undiaro kasonga kenno ko sui ira Suhaib bin Sinan ar-Rumi ira riga nandiaro kasonga kembere arawucha kasonga ka kebe ni Khabbab bin Irat kenya sababu ina Abu kasoge na sawnya ra kumeya so ko bingure ma ago ko be botono nandigaro Suhaib bin Sinan ar-Rumi kama kembere na yiga nunkine nan saga abuni kembere na se to honkine ara Madina kilelega birambe yilenga kare igara koy mbotonde ngara ira tunan Suhaib bu kenno ko suyi tokirai soro sikan tokirai Abu Sufyana aro Abu Jahali aro Safwan bin Umayya kun soro sikan tokirai Allah ranya ira abatelo ni megora nyorari iga tintai watwe Abu Jahali ta dangane tigambe atela ngoramina sigi
allan to hirni kenno kusui ari kalamu to ata awinge to ngeni kala hunji saranai agana taw kenige ara ta kenige fi ma da ke kala hunji su nga yana sere kari kenna yala kinna yemen ka ke nga yana na akatu maka ke akuse kin halla na ga liyan o nay aga o na buren kai na buren ngano kungo ina ai andiga auto anin tono ila tini tela na buren mina ila me ala kumba hina kemera tini tela na buren mina atin na buren angana re kombe no kumba laqe kombe mbula ke kutugo no gusun ngan kanne no godi genda kumba laqe ato kumba laqe kenno ku aga na kenso arabu na buren ga mayra warano kemera qarabuna ana auto ani tono indi hijrai kembere Abu Jali munana sikama kenya bana Abu Sufyan ti Muhammadu kapalle mugo to ndagare ko tunde yana himbe ko kenni tumi kenno ko su isage nan diga no ko keso ira ina breke ono ira buni Allah ranya Abu Sufyan hanan diga na breke Abu Sufyan ndiga buwa kama kembere ira tani ira tani Abu Sufyan ti ina tani hilo igo tani bani mutunu ikun soro ilin ka tani bani na sawo yake hanana wari ken ko tiro mena mo siri malagaro nyini ka muturo me kai lagara tani na nyoroni bo kebe gani shuabu era ken to no andiga adige hijranga kembere akbaren ki madina nay ay mema ki akbaren da sama kenya watu ya gariba na Allah harenti ti shuaibu jawu ratuno kitare rabia bayu ashuaibu ti shuaibu ajawu nda tuno kita kembere mo maro misan singabo o lenga khalige sinire ala gana duwate kota tan wadanginte o duwa qarna kota Allahumma ya farj al hammi wa ya kashif al gham wa ya mujib da'wat al mudtarin rahman ad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina biha ar rahmat man siwak ya rabbi amartana bid du'a wa atana al ijab warzuqna qabla al maut at tawbah wa 'inda al maut al shahada wa ba'da al maut jannatan wa na'ima bi rahmatika ya arhamar rahimin سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء.